السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي محمد المصطفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، إخواني، الدين النصيحة، الدين النصيحة. أنتيكم نصيحة مفر إصير ونانياسي وكموري ngani mninkoni wasuya na konsei yadaki kanchash insi darasa mjuni sami episodi ya malaika ngejo huja maudu inshallah taala maudu jeudi ngarjo mnikane episodi ya malaika sho wakati unu tkanzani mnikane episodi tiziata maudu ilini mnikane formation muhimu au kana izona wanalewo zinsikitishe roho zintabishe roho na mtume alayhi salatu wassalamu hamba ukana la yuhibbu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kana amini katina imani mzimandani mpaka mru yanzize mwananya izo yanzizao roho yaha aizo ekamwananya muislam hakumra nimbi lazima mru yatabiha seketi mrati jibiwa ngabo kujibiwa ekawishia mrafumbulwa nayi ngabo kujibiwa ekawishia bani hao hakumra nimbi ngabo kujibiwa kemwa hakumra nimbi la huyo imani abukutina imani muislam yujibiwa nezenjema za hundre mwananya muislam yujibiwa nezenjema za hundre bani yake muislam yutabiha yusikitiha nezembi za hundra emwananya aizo yende namna ya uislamu aizo izo nakadhanelezo izo naona leo Marseille nizo naona esemeni yabira Nice nizo naona zesemeni zabira Paris zintsongeza nifanye message au kama ifundi wa dini ebana niza haja Jibril tozamba naam au kawa ifundi lazima mbezembia mbezenjema yatahadharisha wandu yabode maana fundi shafundi tudoka toko msirni bahado swali la lazima tahadharisha wandu zembine zembi yawambia zenjema aizo imesajino usukwa leo oandika nga mjondra Marseille usukwa leo tiyale banu tibiri banu wambao dabanu Colbert abonyondo bule Marseille sanga mjo Colbert katoni mrabirazi partizo ngujozo ambaza habarizo tibiri banu Colbert usukwa leo ekamro tsengelaye are yabanu Colbert banu waliyo post sido wasuli yabo tsikundru magari menji ya himi na magari ya mapolisi menji ya himi aizo watukufu usukwa lewe inu sibiri banu Colbert banu waliyo post da banu waliyo post bokonga mbojondo bokwe are yadunga abonda banu komba de place de X bala wanroko ka wenjo ko murbido na roko muro kansa katsibiri abo wari mwe pisi basi usukwa lewe unu ya polisi wa himi upanda mbwani wakaze magari ya mapolisi ranzinda bala post usihahula wahime mirondo ngabo wanu wambwa wonde de tijima contrôleur wahema bisi ne mazimsemetro ma contrôleur wahime mirondo minji swahili tiwara tiwatamta wahime mirondo ngwazi yawe mabisi na uzubiso wandu yanabonga bwala wajawo ngabo wanjiawo bandabo wauzisa etike kwa tuzisa mndu mapapie ukanga wena papie faransa ukutina usajuru ngwauzisa tike ya 2 euro aurambe enero 60 banda abo tsiwono wa Komori de mana bakota bihero wakaurengwa abo wawarengwa atanga batulwa minoti hasababu ya tike ya enero 60 mwanadamu yende yarengwa yarejezwa Komori hasababu ya tike ya enero 60 si haki arkara virtahadhari bwananyasi inu message muhimu ni muipartager na mrajue ngabo walone makartasi bao wafanya ubetizu kamisa vange na kartasi ngujobeshwa hoda honi baharare mwalamanda ngujobehwa ishiya banga nzuno hambiye banu mnafanya betiz ishiya ranzo wano watona nge ushenyi mlonizo mwamba unga mdharau za lamanda na mwishiya bainu message muhimu très important tiwono leo mkomori yanakanza heye na hawono polisi himi hawono wandua himi hawono wanungwa visite wao shangwanzwa donese ukaika timuhara au kamkomorie tota misafa mitimuhara kuransi ibo ujijuo kwa kutina bakartasi ngojijuo shangwanzwa onese ukawe kutimuhara wa msubuti ya usubuti da kumrenda ajangamizi ya jiuwe mrato damba izo ndizo naumbiwa ashe ngabadunga mba isobo funda abo mrombiwa jo singaraba umbiwa tijawo kunenda waheba hanu jufurisa ufe udamba humbiwa da mnyesi mgwaza nzia ukawendo wajiwa malakul mauti hajarenge roho au kaukanza irengwa kuna ukiri wamboka mitsumbi wansiswa yahombiando kautiswa yambiando wambira inna hadainahu sabila mrato anukwaza nzia tsungu ngabondrongo mbili ngabambo musaya yondrongo boko rahanzara kujanza gojo kufango to kufaya nzio uje duniani huja shangabo yambo mukhayyar mkuhauzi sautsunguwe engwanzo njema ngwanzo mbi utende ujifuriza mahala unondo ngondo wahafe
hudenda wa hau ufe ujuhamba mitanzishiwa handishwa nindo mguhaza nziha shawende waka sababu wewe ujue aizo narikara mratsi woni ajali mraba ngondo hanjie aizo tuononga bumkomore wanjia ndio sekaindini hanjia na katina takartase katina tamba papi shangonzo ne sokaye katimu hala no alao katsuwa na ndini kurejei watawa shangonzo ne sahope simita azinga auzi swatik katina tike ya enero 60 katina tike haya hajifuriza rambio hadungwa ne polisi kusone kwa mushkil hadungwa polisi mdungu bio wamsinga wamchaminoti wambalia wamtwari mwenzi kwa yurisa ezo rekeravi bayonzi roho mwanadamu tabiha ya rumie 5000 ya rumie 10,000 euro hata mra wasuli Faransa wasawa vile barini mria wane maluja barini na fijona kwa mria tabige mriaje mrambi longorudi ya rejezi wa Komori hasibabu ya enero hau 2 euro na hurumia menji ngorumio menji aizonarkera mrati dorenge riski ya mafiti mrato jahare jeziwa hahundwa ni makafa au mrabe ho hende hafungwa ye famia mru walo Faransa warenge mavoka haukeka kudarejezwa bonga nzo mavoka tena na bonga bo mkirisha warongo mavoka urejeziwa eka kudarejezwa we fanywa warongo mavoka na mapesa menji ulaziwa prizo na polisi na tijije na mavoka ta ujoko puliliwa becho kudarejezwa ta ujoko puliliwa shabende menji hutohanyu hasara ni tena aizunarkerati bwana nyasi unu wasuye inu konsaibezo na unaleo zintabishe roho ho na mkomori habalwa jao hasabu ya tike sibasi tsiwona na mwana mshete na mkomori intabisha wallahi tabihe roho au kama Islamu haini johunda mwanama mjotabike kazo njema ni jibiode na mna Muislamu ni tahadharisho wasa au katuni mwana mshwa sasa tena tendeziwa yurisa mwana mcho mkomori utendeziwa hasabu ya 2 euro na bongo rumio menchi haina usiku mratirenge riski hajitaru mahasara o wana ware mwani cardiac ye famire mwani cardiac mrore jozo Komori hasabu ya tike ya 2 euro na mkerad kakutina beza mapapie kutina etike karadhi kentoda honi karadhi wambie mru kantina utu anije karadhi bakabati betizi nga kontroli zinji banu Faransa kaiti jahale o wakahunu hale na wamwambie nukabanu Faransa siraja nyumeni karti jahale hale waka amani njari mwenzi hale mwaka rongozi ishanje ibadilia Faransa ibadilia ngabo zinji za shanje mbatifanye betizi mbatirenge riski aizo tikandani mnikano wasu ya uo na mwipartage wenja ini utina bakartasi mbatipashe bisi kakutina mbatike wotora Mwenyezi Mungu tueshele roho haho nemesha haho nezetabu wazona hata wakaujahuni haya nyimlone makartasi mpashawe mabisi mtone mbeza tiki mpashawe setere mtone mbeza tiki juzi nyumani bani tila nis tibiri hata rajonjari mwebisi mtone mapoliso he ngauzi sound zetiki na abo mkatina ngatungo usisamundu kabati betizi mfumo wabira unotikane muhadhara pari ti aonjari mwe metro ngamando nuazile gra hozuba bala mapoliso him da wanu mama control wahim kutsina ngatungo ratemundu natale betizi haizumratsa mbe hapa shiaka jaretewa shakutujwa kati wajoka uhea mrati dorenge riski bangabo nziro siwono mundu yehenda ho prefecture hakanza yani kiwa séjour ya 10 hazilo kaje nikiwayo sabarindi haukange na lamanda zinji za mabisi na tra lamanda bas wadanza wangalie ihesa ukamruwa inge na lamanda zinji hasingarwari matre kajaliba re lamanda abeshewa hai neglige kajaliba ngutabye mafitsa mtodo abeshewa mafitsa harde hasingarwa tena handishwa lamanda ngutanzi kwa lamanda ya bisi alamanda ya metro ze lamanda zijazinji habeshewa hage nguona mela betizi katina haja na balanga zafishe hula henda kanza fanye sejura mla ngaona lamanda tainu haizwe list hamla kutuni kwele ndini enda libeza list zindanzi enda liberance ngeucho udomba sasa kutuko yo hatwari aizo wote mru mzima ngo wandu wenji wanambio kabofu hende akaza fanye mbasa hamla kabanise lamanda zao zikahu nitsoke na bonge ne makartasi ya ngena sajuru ngena shazale manda zimu kisha zutari mwa danger kisha zutari mwa hatwari mkisha mrado ndela fanye mbarongo mbahala mrida wona iheye aizo narkerat mriati jitihani mwa hatwari mrati wonekange na makartasi tari mwa danger hasibabu ya 2 euro mrenda sisiwa handishwa na malamanda zive goda honi hujatsa na huveshewa hujenda mahala honde ukonseka sababu de lamanda hiyo sibas watsona mrati jazi ngaro harejezwa Komori hasibabu ya 2 euro Komori mwananyasi mwanadamu wallahi unni uhibbukum fillah ngani mwanzoni hamnyezi Mungu mingani mnikono wasuya hamu Jibril
heni zahaja wetsuhamba mitsuhamba heni zahaja haukarambilo adinu nasiha yedini rido nasuhiana ngari nasuhianao ngari nikana ewe wanama wa Komori wanama wadzadze wa baba mashabab kanga una mwana ni hotina makartasi utikubala njari mabisi kakatina mbatike utikubali hadorenge riziki ukaenda bakutujua wakatinda huvi wajuhea kutujua leo kwa jahe wa bisini tsamba wahini mirondo emabisi ya imisiwa warunga dzubisi wao wadouzisa wahini mirondo yoti waona ni mwangalia wahini mirondo emabisi yako bila pia tu himisiwa wawenji wadzubisiwa wawenji waretewa wawenji usukwa leo na wana mirondo wawenji atanga Afrika tena atanga Afrika waretewa wawenji anitiko tabike roho wana wana retonu wana wako Komori ni wanao ni asabu ero mraba liwende oyandi aretewa hawa tukaurenga mavoka na mapesa ili watu humtoa ekakoja shinda redio za Komori asabu ero ekangene makartas yandishwa zela manda hizo yende kaja libaende ngomza fanya mbano ngo hari mabiro yende ya conseil hasabu ya ero jo kazi toa aizo wananyasi uwa wasuyana kahumnikana Mwenyezi Mungu ngamjoni samioke episode bidirimnikeni leo yake malaika ni numero 6 karna wahiri mnikenio leo tikahumnikano wasuyaunu mupartage wandu wake prudent haina mrunado lewa msifumbu wa shifaransa na ibidinta shifaransa haukanga watu wa Komori tena waretewa ngabo watu wa Komori wanadunga hao ili watahadharishiwe yani lazima ntie shale untutiara na bonga warabu tena mkisha waretewa sha mtwanda nte shifaransa wala sharabu tikauta Komori kabati tabu iliro nane harimwe episode maudi inshallah taala garjo nano harimwe za mihadhara muhadhara wa Valence ulio lenwef kama ngari hanamo kabati shanjimara ha muhadhara wa Valence ka hasondo wa maore walio Valence watsaha wafanyilwa dua watsaha wafanyilwa shijabu wantsaha bo furjot harimwe program ya Valence lenwef rifanyilwa shijabu watu kabati tabu inshallah ngarifanyile shijabu le 9 Octobre harmo muhadhara ni mahfali ya Lio Valence inshallah taala le 9 banda botsena garjo honana le 23 Octobre harimo omji wa Marseille do muhadhara mhu rendo randise le dalawe kaunge unjilia uzindu zinji za vumbulo kalo dalawe ni mtume rizunjilie risomeze dua rende rahano ritowe zembi ngejoka le 23 Octobre arme sali ya garage na rende hawinjiri balo wana rahano le dalawe banda le 30 Octobre ndo usiku wa muhadhara joko urumia le dalawe ndilo wilo harimo muhadhara ulio Lyon harimo sali ya Paris Lyon ngejoka sali ya Paris Lyon le 30 Octobre rikoyabo harimo ze mahfali no muhadhara ne dalawe ribalo wana ze famira hanu banda owa Paris resara ndi sale dalao le 25 septembre ndi sale dalao ngarendora litimis le dalao le 1er novembre ngejoka usiku wa mardi jour férié usiku wa feti ribalo wane ze famre ndira timis le dalao haina mriaji hisu kangena mbaronga mtabisha nafanya take yabo tena ili timis le dalao yatsuwa hiya kabo pari nafanya to usiku ya kayabo usiku joka timis le dalao rea kayabo na kayabo timis yatsukabo na tirate ela mwiso rendora timis le dalao ijoka le 1er novembre inshallah taala harimwa umjo pari Pierre Fitis na ronano harima zamarna maji bangizo zinji ngavu majilisi ya lole witi pari na lalikiwa yesu ngajalele kena mori ya hudhurie rendera tema wa indho harima majilisi ya utena ngarjo honana zamarna maji ngizo zinji atampaka dabu wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.